Sahan ini. Inilah sahun. Aku nguna ini sahan. Sana ti kamu balik nguna. Kam si nelpon, sana kati kam si nguna. Nagara ku bete katiku telepon. Kagero betik sana si telepon. Ara-ara sejo. Kagara bete hana si angkat. Aku maling nguna wa. Ini sahun. Nanti ogo jadi jemaah. Wah kata ini sahan. Terus jawab. Kagero kenal, sana si telepon. No, gue pedih lipak. Kagara bete hana si angkat. Ko lebih ogoh miannya apa? Taring perin ko sahan susah pedih. Selesai urusan. Numo ya masalah Ike kira-kira gere betih. Sana si telepon kini ogoh pedih lu. Pesi ogo ha. Hana si angkat ike gara betih ini sahan. Nanti keras-keras link kini. Kumatir bercerah serang muke. Maten ko. Ku telepon miane baru betih ko. Tiga. Itu sana urusan naikin nelpon kini. Kenal pinggi. Ko sana si angkat ike gara kenal rumahku. Enti ngulang-ulang cerak. Ike kira-kira gere senang maten deh. Kahe ku teleponan kati jere ko. Ko le si jere. Telepon ko miane meh pulsa mua. Aku someh pulsaku kati jere ko hana si angkat teleponku. Bawa kata susah bedin jelasin aku cuma gere jelas aku kok. Di macam-macam ko. Masalah gere selesai lon. Uji print sahan ko.